Ino ni Mwendani TV. Mwendani FM Gĩikaro ciana mumo athuri wanaungia gũtio kare gĩake gũkũ wendori wa Embu gwatĩrĩrie neba igere muthikiriria wa Kameme ka Mwendani 91.9 na arĩa maratwirorera Mwendani TV live on Facebook. Karibu sana muvangori wetu wa Ndundure njuma ine ya umuthi ni muthenya uria tukora tukiarĩrĩria maundu megie ukoria wa utonga wa bururi na wata mutugo njuma ine umuthi tugwatanirite na mutaaramu wetu atirie tumwitage Dr. John Mukundi Achievers. Karibu sana. Asante sana. Kandi nani vitia? Ai ndoli vetagia. Oye mwana moge. Taito zino mngora nikiafu muno nasio. Oye mwana moge. Overwa thank you. Overwa matuko mengi. Overwa matuko mengi kiumiga kwa kirai kiaga. Kithiete salama wa salimin. Amina. Nanga sokeria ngainga thone gutoba mebebo na maundu monthe. Thank you. Yes. Ayo anandisi wikaturwa kenge ni rakamenyiro wari. Nkalikoko. Ati aman. Chairman wa Agricultural Society of Kenya. Gwe kengo wese chairman. Mbisi kau. Kana bwana chairman wa Kenya Scouts Embu County. Oh. Ho, niko kutarania na monekani ngwabiria kwa tutaito tu ni twega kasi vine kabisa kwa nego serve society sawa ni wega ila monene toga tiri Dr. Jim Jamio service to God is service to humanity. That is true. Now you're doing both. Whatever you did to one of these you did it to me. Niguo ngayauga thĩinĩ wa Matthew 25. Koguo no wega kumenya service to God is service to humanity is service to God. Okay. Okay, thank you muno. Karibu twambĩrĩrie ni thagire wetu kitana ndagika 23 na neguo wina gaturwa kauka chairman wa ASK. Ngina go muthi twarie maundu megie urimi no kuria utongo wa bururi agriculture and economy. Yes. Nigetha twiriwe ciingirana gatia. Urimi ni ndui, economy ni ndui. Urimi utethagiriria economy na ndui atikwira agriculture ni backbone economy. Yes. Tatwerithie. Thank you muno ngaribithia muthikiriria wetu wa Mwendani na ni mwire economy yetu driver gwane maundu mengi kindu kia mbere kin driver ga economy ni kindu gitawa production koguo ga kuroria production yule rathi ni driver ya economy kindu kingi kwa production ni kuwa production kwelithie ni production ya ndui na ndui nego produce tariwo korwa ni China production yao ni kuthondeka indo ni manufacturing production ya Kenya ni kulima koguo ni kuleta ni maundu maravutania na urimi togo kulima ni kulima kutherika ni nginyori thieri riu tukiaririria ovoro agriculture turaririria nginya livestock production ni turaririria ovoro crop production koguo ni turaririria cionthe ciri ivo economy koguo ni driver one ni production kindu gia kairi kin driver ga economy ni credit ira twaragiriria muthenya uri wingi uvoro wa mathire na ndui uvoro wa external na intano domestic koguo na maundu mengi matumaga economy thii na mbere naririria uvoro wa production nigetha ngucokerie kiuri kiu giaku ngwire guti economy ngikora gutaina kindu ireka nundu ugakora gutaina undu ireka ni kumaanisha guti gukurengikora na koguo ni gitumi tugaga kindu ta agriculture nundu ni njira imwe ya economy go produce ni gitumi ikonenia na economy economy ya China ni driver gwa ni maundu ta manufacturing economy tuge ya Saudi Arabia ni driver gwa ni uvoro wa maundu ma maguta na US economy ya Russia ni driver gwa ni maundu makonie metu
na maundu mengi. Yes. Na economy ya US nayo ni ikoragwo ina manufacturing nyingi muno kwi indo ciuma na kuu na kwi indo ciingi nginya ana urimi ni makoragwo mainaguo tari no iguca mbembe cia kathirikari kwi indi ciaumaga na kuu koguo ni kumaanisha Kenya nayo economy yayo indrivagwo ni kindu gitagwa agriculture. Agriculture koguo agriculture ni toga agriculture toga ni production ya yes crops crop production na livestock production koguo tukiaririria ngirigaca turaririria ovoro wa indo urimi wa mbembe mboco kaoa manjani cash crops na icio ciengi na alafu ni turaririria ovoro wa ng'ombe mburi na ngamira mvunda icio ciondo na ngoko icio ciondo anayo ni production nondo kwi andu meka commercial farming takirangi koragia ngui ati uriko etagwa kirangi koguo mundu tosiru andira na maundu make ma ngui etagwa Pastor Mung'ara kumba contact yake yes nitwikaga urimi mwaro thank you no simari mwaro yes koguo maundu tamau ni makoragwo maikua ukinethera riu urimi no egusana na economy economy ya Kenya gakurega gukorwo ino urimi ndise kana no ekure nondu urimi niguo contributor the greatest GDP ya economy ya Kenya ta percentage yo no tombire kuroria no ni vona niyo ikoragwo inene koguo na rĩrĩa turarĩrĩria ũhoro wa big four agenda tukauga ũhoro wa manufacturing tukauga ũhoro wa housing kindu kiria twagĩrĩirwo gukorwo tukiarĩria muno ki number 1 ni urimi na vau nĩ vari mwe tugaga thirikari ino yetu ni yagĩrĩirwo gukorwo ikiroria maundu maria maana mbere nondu tugikauga tucindane na China ni tukuveva nondu tugikauga ni twambĩrĩria kuthondeka thana thimu uguo marathondeka thimu tugakinyira kule ni regwitha kwa thirikari ino na mvango kuga ni marathondeka thimu ni marathondeka thimu koguo vau ni varasa lakini rĩu tugagu produce masukuma mundu na nyanya mundu wa China kayuragia atiriri isukuma riri ndangivota kuri produce na technology tutrathimetwo ni Ngai na muthetu na mbura na riera riega na koguo marakura naturally koguo ni gitumi turauga economy ya bururi wa Kenya ni nyitanite muno makiria muno na ovoro wa agriculture no wa urimi no tuga ni kindu kionde urimi wa indo cia thakame na urimi wa irio correct sawa aya no menderuereithie o agriculture yathuka ni twise kwivindi urimi utarai mwega na kokitio kivusa kata kimera giki ndoni kiavua muno ni twise arimi makoretwo magi complain urithia wa ng'ombe cieria arimi ya manjani arimi ya kawa taru riria arimi mara complain uguo ni kuga nginya economy ni raga affected nondu arimi gutikire marona kana marauga mararuta wira na matirona gutina maciaro marona nitako cionthe marari maikigendaga neoma murimi wa Kenya no ukoragwo muvivinyiriria ugagutwe kuroria kindu ta ngandamia uria ciaguragwa urethira ngandamia ina nthi muno ugakuroria kindu ta manjani mbona ciria rarivwa withire mbona cio nthi muno yacokire ni kina mbere nitwonaga andu marathomithio na kaoa nitwise kwa andu mathomete na cia kaoa tani thomete na cia kaoa manjani na manjani gitumi kia kiria icio ithuke number 1 ni gukorwo kwina cartels ni wegwire nginya riria kurai na conference ya kaoa na gukumirwo kirikana kwina cartels na koguo gwi kindu gitagwa cartels ni andu aria makoragwo maivauga tagatiri ukienda kwendia kindu giaku na koguo broker meta middlemen nio makoragwo maivauga tagatiri na nio marari nginya kwi murimi na nio marari kwi murimi reason no ndo wa gukorwa arimi aria engi a
Kenya matikoragwo mena full information. Iyo ni akoragwo problem. Full information. Matikoragwo mena information number 1 ya tuge kule magiro ni kwendia indo ciao. Matikora mena full information pengine ya ule mangivota ku value and indo ciao. Kana ku process indo ciao tariwa akora ni manjani withire mulimi ni vinya muno akivota kwithira manjani make kuma package na nigetha amendie my package na no etikirwe mawatho no ametikirie mawatho ni metikirie no ndo tuyonu nginya andu enge individuals magikora maina itheisia manjani ta njeru kwa it is possible lakini undu ucio ni capital intensive niku ngwenda gukwira capital nayo vauru no rete thi vauru ndukona no ayevangire na alafu ni akora na majority tima vota gukora na itheisia no likuvati gukora kima protect na kuma information no likuvati gukora kima protect kuma kwi brokers aya kuma kwi cartels mundu ule wagira gukora kima protect ni mundu no ni thirikari ni mundu no ni thirikari no ndo thirikari thirikari niyo yagira guseta number 1 mawatho wagira gukora kwina proper legislature ya legislation ya gukora ikionania no likwagira ni gwika undu fulani na fulani lakini no isere tokora na liberalized economy tutinga kora ate tugiseta ate gukora kwina mundu matunike wagira ni kugura vagira kuletwa competition na nigitumi thirikari irekereretie maundu mau mekari uguo lakini number 2 nigetha thirikari control undu ucio kwi undu wekagirwo campaign ni divines cio iri opposition na nginya yengi na ni mauga uboro wa economy no rimi ure makunengera murimi minimum guaranteed returns na ni twonire thirikari ire kuni asindire ni auga goguo muno na koguo kindu kia mbere ku protect arimi ni kumava that minimum guaranteed returns na nigetha economy na household income ituike ni ambiriria kuongerereka aya no ninde kumenya niva ronji rwaterere mukaro tono ni twisi kwivindi arimi amanja nisi kwiya kondo kwivindi ando mambiritie gukora manjani nginya na kawa ukara kwando marambiri nginya gucokia kawa thaino niva va vitanire nigetha gukora murimi ndaravota kugia returns na mbere ni wagicaga mbere ciana ni ciathomithagio na manjani comfortably na koguo makinongerera corruption kiriari yo urimi lakini number 2 thirikari ni onekire ta kwa disabled yonekire ta kwa ya lame duck undu itange bata kondeal na andu ayo mareto cartels no yegwira gukiarirua lakini nao matinge bata kondeal na cartels reason ni gukorwa na maimero ne gwira makiuga atiriri ati season ya kuthie kuona atongoria na briefcase ni akinya mwiso leo ana maga gukinyia kateo icio mwiso ni twagira kwiyuria kindu fulani number 1 no ndire makothiria kateo icio katele icio ni ciramenya kuria maketiiri ni makwoni arimi kuria maketiiri thirikari ndena vinyo cio wakoni arimi governor wetu Cecily Mbarire kwanza niki waugire lazima cartels ithire murimi atetheki ni turaga ni ikuthira ni makuthia na no nendo anania ithire lakini tukithie level iyo murimi agero ni kwamba kuruga atiri murimi agero ni kwamba kwira atiriri no ndo ni twathiria na mundu uyu ni kiora urai na andu aria arendagiria manjani America kawa mukundu kwingi kawa gakwa ni gakwendekia kana ole no votiusio thirikari ni ke facilitate gateo ikagondu ndagwe ndino votiusi wa gutethereria taru ni takuma level imwe kuthienge ni gitumi na kwira thirikari tesaria market taru o agutwe kororia na bandu ta baba mwendani ka thirikari ikuvete environment ya kurutira wira lakini tera ukagokurutira wira sure koguo thirikari ke facilitate kana environment lakini ndirutagira andu wira rurenda kuga ni vinya cartels kuthira te vinya kuthira wakorwe no masarie
kuria kateo sisi ibira ndo icio wewe na kizungumkuti lakini ocio no ndo agira gwiciria ni mukirigo gwo ni nakirire ogwo ngine sirio ndo ucio muno thaire korae na coffee conference na nakira ogwo nginona ni sawa ni maugogo lakini ni neta murimi ni mbirako neta murimi ni mbeana ndui neta murimi ni mbikatea nginona it is practically impossible weka ondu weta murimi utai guided properly yes na mundu ule uko guided ni thirikari na mundu ule ungene guided ni thirikari na thirikari terendi weka ogo no ndesaria market na teka ondo fulani tesaria market kana wanayo no kone ni ambirire no koliude kogo nao no masaria ni maoka makena saria ndo wengi makena tueka wa cartel wa iria irerwa ithirwe ni makwe mundu augire cartel ino ithiragie no igauka cartel ingi niguo kuthiaga ogo let us talk the reality we call a spade ten big spoon not a big spoon yes kwe mundu augire marauga kwina cartel ino lakini cartel ino ni thiria cartel ino irete cartel yao tambuga no ogo mwake kuthina mbere no mugurimi okuthina mbere kuvivinyerereka aya kwi vindi kwa ina siasa goko embu vindi kwina muchaina wetagwo muchaina wauka kugura ngandamia na aguraga mbei mbega ukiaga niwe ngatwa ukiaga niwe ngatwa na rima kiambia kugurirwa ngandamia nai yes na kwagaga engatwa ni thirikari ile abati ukoreke protect murimi akore akigia na jitanzi mbega vau na bwatia na kwina wengi uragura manjani ngware tagwa njeru njeru no aragura no gura kaingi ne kata goko kata ni kwa kile kundu Tamiru is doing that embu ndaikuo ndize kana warauka kugura kana ndaragura lakini ondole nengiuga thirikari ni togwe riu twarikia kuga ni irengata mundu uyu yengata mundu uyu ikinareta wingi koguo iraruma foro ni taga turauma foro kuruga karairi tugengera mwakiri koguo ti undu tureka na koguo twagira gukora twi very keen wakora turahandu mundu mauma cartel kato handu mundu mauma cartel twi on a serious note tukimenya kwina ministry ya vumburo ya gwika marketing ya kuruta wira ucio na kwi andu mararivwa kuruta wira ucio koguo mbia igakinyagira murimi wega lakini tutai on initiatives taisio that one is hot here yes urenda guru conference ici ikoretwo igikwa ni hot here no anginya matwire primarily marenda gwika ate wakorwo gutina kindu kirauka in place that one should be hot here na warutho guo yes niko na niko sisitiza no Cambodia waba ito ndo nari wa the conference icio cionthe ikoretwo igikwa teithia tutirauga teithia pengine ni igutethia wakora maina that skill plan ya kuthina bau mbere nona riu conferences tuyonu nyingi muno igikwa na niciekagwa na tuyariririo nginya nyingi tugekara nthi na tukaririria lakini gwe kindu kimwe kitigagiraga nwene kaundu kau ka mwiso katheri kau niko kandita mainaga te conference ugo twauga ana tugeka cigana gutaina kau ka mwiso ka plan kau ka mwiso gutio ndu tureka it is hot here aya tuire voro kwina ni twise kwina functions nyingi muno cia divovirwe thirikari ri cia county na kwina wa imwe tonaga ni kura ni ratwarithwe na mbere ni thirikari nene no mende kumenya ta agriculture ni imwe ya ministry icio kwina ministry ya agriculture na health no ge ku duplicate functions na kuni kura affect resources thino wa thirikari cia county tondu taru kwina ministry ya agriculture functions wa iria mareka thirikari nene county no acio mareka na kwa agriculture ni adivovirwe definitely oga gutwe kororia kwi maundu mamomo na ni kama kora makiria mbesa for no apparent reason oyo no uge ni tereuga wastage iyo koragwo wastage kindu kia mbere ogwa uga thirika oboro wa ondu twambiririe barasa to get a provincial administration
gitumi gya gukora kwina ugatuzi na governors na maundu ta mauma ward administrator na andu acio onthe gwai tukoro tutai na undu uyu wingi witagwa national government lakini ria thirikari ya Kibaki yaukire ni onire it is practically impossible gukora makindira wina provincial administration. Kindu gya kairi ni maundu ma health ni esiria maundu ma health mai mengi muno maukite makena kora ni mauka gwi county itai well funded no problem ya health ikora kwa funding iyo ni ikora wa problem wogo thirikari nene ni tigaragiria kiwango kinene muno kia mbesa bandu bere compared kwi county irira vo county yes na arafu problem ingi ni gukorwa rimwe tari utobesa kwa mbia icio ni nakwiraga icio cia development twabe wa mbia icio cia development na ni tukaririria overall wa pending bills tukabe wa mbia cia development kogu tura develop wa mwaka na twa develop wa mwaka ni twatuma thibitari lakini tutirabe wa mwaka ucio tukite no ni twatumire thibitari tuongererwa mbeca cia personal emolument cia gukariva nacio ria turekira thibitari rio koguo ndio tubesa gwa cia miako na igekara uguo na no katuraka koguo baina problem tayo koguo kwitha cingi tworotaga ndu tutabati gukora tukiorota tukiuga no thibitari irakwa actually itina ndawa tutina bata na miako no ndo riu gutinda wa iraretwa no ndo mwena uria wengio marabe cia development yes taru thibitari uga gutukororia ta ukwembu na tigirire cie 99 health facilities na cie 99 health facilities ni ndume kumwari cia mbiririo gutumwa icio ciongererekete gutie mbia cia nongererwa cia kwandika nurses gutie mbia cia nongererwa cia kuleta ndawa koguo indi cionthe tugatinda tukiuga ngavana tira turetera ndawa kana tire kondo fulani na gutie undu urekwa lakini in actual sense tike ni PFM Act you get 30% of all the monies in the county should be used for development ogo kina tuika ni kararia thina koguo maundu toro ke utongoria na riu ni watho mararumirira guti undu angika no anyita koguo tigari gwacire mbia icio until when we are able to rectify that in the national from the national level na nigitumu gusanga governors on the money makira abandu makambiriria kuga thini wa governors council of governors makauga maundu mama turona temega the same now case applies to agriculture wena ruma watho tamu mambe masenju no nginya riu mambe masenju wakora ni devolution ni mandevolve kila kitu completely wakora ni agriculture ni marekererie yonde na mbia cionde cia agriculture national government ndikaurie ni ireto gugu county tondiro nacio twatumira nae ni cietu twatumira wega ni cietu ikalingana na kiru na mutongoria rera nake mwena ambuga ni tutwithuririte hakwithurira ndivindi ndigo kwiragwa no giru ni gitumi agakora national government ni gagira mbeca nyingi gukira county government maybe tugeta turariria agriculture muthi tuvuti agriculture ni gitumi wonaga kwina maundu meka kwa tene mateka kwa riu kwa extension officers ni wonaga kwa ina forums ari mimage ndama kithomithwe nginya ndeto cia mithetu yao kire mabati kuvanda thiko ino ndonaga extension officers no anga wewe wivangire tu isaririe mundu okia akuthomithie maundu migondari kana okore kwina NGO irathiuruka ikithomithanagia mundu na thirikari ati ukiona extension officer kithiuruka maturari ni vinya tiga nyambe ngwira bauva extension officers number 1 mbesa ile iratuika ni irauka number 1 ni nini koguo uria twanaga ni twagurira extension officers nduthi cia kuthiururuka na ngari cia kuthiururuka na veterinary no aukaga wa Jumatatu nundu wa ng'ombe na kwa ina ndivu maundu ta mau no amareme nundu alindi kwi mbia cia tigara na kure itembo kuthino wa county lakini undu wa kairi ni gukorwa kwi maundu macenjirie na macenjerie na kuwe goro gukena tuika riu kwagira gukorwa kwina demand driven extension demand driven extension ni takuga andu acio metakwa extension officer wakorwo no aramenda gwaku no agero ni kumeta
na wameta wameta ingi twanginya marungamirira ndu ni marari vona niguo wira wao na wina uma ukameta ni magoka ni maukaga wina uma yes ni maukaga ni murutu wira kwa ngirigasa properly koguo ni mbisi ni mathie saga okay koguo ni mbisi kwi kindu kiu gitagwa demand pool na ni gitumire lakini demand pool na gukora kwina demand pool ni mbega tondu tio riu gwegeretwe miaka yegeretwe ni esirie tiratethia murimi wa kawaida na ni gitumi bagiro ni gucenjio na nundu twi involved iyo ni decision ingikwa wira wa county assemblies MCAs number 1 ni ku represent number 2 ni kuthondeka mawatho na koguo magiriro kuthondeka mawatho makuga embu ino yetu kwagirwo gukorwo gugikwa atia kwagirwo gukorwo kwina extension officers etu makorwo magika undu fulani uguo tu ukena kora ni kwavuga yes na mathondeka watho cio embu yetu ni gucenjia tondu ni kwagire devolved ni kwaga devolved yes na kora kigina nakio gikegana no wakora kigina nakio gikegana kigina nakio ni wakegane nundu ni turaungania mbeca kwi maundu mengi muno mangikorwo makiungania mbeca thiini wa county especially wa ana maumorimi kwi indo cietagwa ses ugisafirisha kindu kuma naku na ses kwi indo turaungania thokori icio cionthe maikora ikithie mbali ya urimi kwi maundu ma uvoro wa veterinary ni mendagia makivaccinate ng'ombe kwi mbia andu marivaga maundu ta mau monthe ni makora makirizi mbeca any department all the 10 departments in the counties ciagirwo gukorwa in a plan mbeganu ya ule makobata kuungania mbeca yes wangia maungania irarikirwa bara wa plan wanamugeta mwauga na mugasemania wanamugeka wanamukauga utai na plan utendo kathinga guti ule muraga ni hotea mwaniki Esther Mukami arauga wereithie overall wa value addition for our agricultural products and no highlight ule tunge approach no value addition ya products yetu tondu kwina products nyingi muno Embu kwina ndigo kwina mianga kwina maembe kwanza maembe highlight riu overall value addition na ingi approach wate kwi maundu ni asiria government na kauga they are tired of meetings without actions yes na no na nauga kwi maundu na nyambe ni mukethi wa bugara tuthikiriria na ni mwire ni thank you muno ni kiuria kiu lakini kindu kia mbere very very important ni gukorwa tariu ni onire government igiset kindu gitawa aggregation center na ava masanga ucio nundu very very important nundu no atwikire ndengo cietu turatathiri twagwikira tu ndengo cietu turatathiri bandu baguciendia na mikebe tukena vira supermarket at least ni ingikorwa isawa kindu gia kairi ule ni yesiri tungibata ku approach ni ovoro wa ministry ya cooperatives no esete cooperatives ciandu na ministry ya cooperative kan department ya cooperatives ni tukora twina ya Embu it is also devolved na kwoguo yagira gukorwa ikiongania arimi kanona nundu cooperative ikoragwo kuleta power ya andu engi bamwe na mareta power ya andu engi bamwe ni makubata gucaria wakora ni machine ta icio irendekana na indo ta icio nigetha twike validation ya indo cietu kindu giki tu validation ki goro gukiruka giteki tu validation ucio nundu wagira gukorwo ukimenyeka number 3 ni twagira gukorwo nginya individuals ni twagira gukorwo twina environment mbeganu ya kuleta andu mangi tutethereria gwika undu tocio gitumi kiu urauga uvoro wa ngandamia ni gukorwa murimi ndabata uvoro wa ngandamia gupaku wega na ni gwita tu ngandamia na goipaki karatathiri it is a very simple thing lakini nundu tutina indo ta icio andu tacio ni vinya muno koguo ni twagira gwitikiria wakora ni ta county government irete kindu gitagwa environment aya runo maritire environment tondu investor mauke
Kengatu. Rĩu investors tutiauga ingi environment ithondekwe macenjie very very important. Undu ucio ingi ni individual farmers no matake initiative tariu ne muthii vandu vetagwa Ghana ngina thie kivandari nginona ni tava vetu Karurumo uria makuragia maembe lakini kwina mundu fulani urakuria maembe na mathondekete gikundi na maembe mau marauka tu magatinangia na ne andu mandikitwo tu gutinangia na njara na tubio na conveyor belt iku magipakaga tukiriari na kwi wingi wikarite vau tu container kwi wingi wikarite vau aratuma kuria UAE nguga makamino ese ku turauga niku magatumwa wa kiroko akimbukaga flights Chicago flights igatuma kiraisi wa iroko masareti ma supermarket ire mako hugo tumaundu tatu ni very very easy magwika lakini nigetha undu batiri murimi akafata tumaundu tu ataina guidance kweri tegitumi turauga conference iria turathondeka ingi ikinyagia vale mwiso no ino mukamia arauga ni anogu ni misemani tena action yes na campaigns iria mekaga makiuga maembe mama ni tutigirira ni magia ni meka fulani no nise ni painful muno kuona murimi uria urarima aragurirwa ndigo yake ukona ithiete uguo na rori andai murebu ndigo ni na ndigo nyingi muno ukona irakuwa na rori maembe marakuwa na rori na uria urathie kukinyirwo ni maembe muni amaria mbeca nyingi ukirorio mathithini no uria makuite ni muraria mbia nyingi ukiruka uria thithinirite na mundu uyu atumirite kindu mwaka mugima agiproduce yembe riu uyu wingi atumira kiumia kimwe kunyita kana mithenya iri kunyita mbia icio that is very discouraging yes koguo kindu kia maana ni kindu ta market nginya value addition yo turauga ndingi succeed actually the greatest challenge of farmers guku thino wa Kenya ikoragwa ikindu gitagwa market just market na ugire thirikari ndingitethia thirikari no etethia kuvitukira Ministry of Trade, Ministry of Foreign Affairs Alfred Mutua daktari afanye kazi na kuria Moses Kuria yes okay nario no ugiatiriri kuduplicate maundu mama no kore kwina conflict of interest taru akora tuene turenda taru kwina Ministry of Agriculture embu kwina Ministry of Agriculture ikore ni renda arimia gukwembu makore makika value addition yangandamia ya ndigo ya maembe no erete conflict between county and national government onde tosi no kuleta conflict nundu wandu ale involved taru ne katuyuragia atiriri andu ale marutaga wira kilimo maya national ne mathie county iririku koguo na tia kinywa kuritaya nukuona tumaundu tatu no atulete conflict kwina some dilemma sio avau ingireta conflict ya maundu ta mau makunduplicate na nigitumwithagira ukinduplicate yes na solution ndiri solution ya ondoyo duplication ne andu merutire tu aya maithirikari to solve undu ucio once and for all okay yes divende tuya siume na ene nondo vai wana kadhavari kabisa wana kadhavari wanatukiona gatondo raithi tondo taru no riko kabindari gaka tori no riko ngeyumiria kinauga orona ta mundu ta kanso ya ngavana no yumire tha ino kupinga thirikari iria iku ndona ta loyalty ivinga maundu mamwe loyalty ne ivinga maundu mamwe lakini ni mbuga loyalty tugukorwa ugitikania na maundu monthe wrong no that is not loyalty, that is hypocrisy. So it's hypocrisy at work. Francis Nzero arauga atiriri cartel zino cia thurwa njeru itina clue ya ungumania ryo karaivu gatagatiri itithurangwe ivote ku eliminate cartel ziria ngoro ciese uria arimi makanyagirirwa nigetha nae murimi ya benefit
Eyo ni solution, lakini te solution mbega nondo aliri wanao makawa menya nondo information is handed down. Na ukithiri andu acio nigetha katere igia vinya kwi andu mai thiini wa system mauka kuthomithia cio engi katere ingi aoka uria maundu magendaga. Koguo it is vanity ngeciria we Kithuka Paul mwana wa Dala zauga ni uma kwina facilities nyingi muno cia health lakini itina ruti wira na kina pesa na mufano wa Gategi Health Center ni ndina enough staff ya no aturirie ale mararuta wira gwa thirikari pengine ingi marorie kaundu kau kwara ugaru ni uma ni wetekania no rio kugaga watho ria wiku ni wakuvesa na pesa cia development lakini mativesa kwa pesa cia kuandika. Yes. Sawa sawa. Twauga agriculture nio ni tayo igwatiririte gicunji kinene muno ya ukuria wa utonga wa bururi. Tukirikiriria ungienda kwira thirikari atia, ungienda kwira ministry ya agriculture atia, ungienda kwira thirikari ya county atia uboro wigi gutethia ruto gatororia county ni magerera magutethia arimi ta county aya county assembly ni thondeke mawatho maria magutethia murimi no ari uboro extension officers no maugeriu twine tuthondeke watho wetu extension officers aya ni magenda ni mathiuruka rugo na nguira rumanga kandu na ava kibogo na mbuvori na kwi vinde ngui cia thiurukaga ya must ngui na idireta ina kivandi siakagirwa kivande atiri icio ni njara egaitwa ni munde andu tamo ni mathirire ya ivinyo kigwe visanga thino regu ati ngwini romangiri andu parting shot ungienda kwira ministry agriculture thirikari ya county ya Embu ati na re marathondeka mawatho nigetha murimi atetheke no tonga wa county ya Embu ukure kana arimi matetheke ole nengienda kuga nengienda kuga andu onthe ni makoro mena interest ya murimi ngorori nondo gutikindu kingi ukiriria economy ya Kenya ana tukathio bororo wa housing ana tukathio bororo wa indo icio cingi cionthe turaririria tutaina urimi na kwoguo kindu kia mbere nigetha kuthina mbere kindu kia maana very very important ni gukiriria urimi na kwoguo thirikari ugwereka kubesa na farm inputs it is very very important subsidizing the fertilizer na indo ta icio ningienda kuria arema support arimi wakora ni mambanki mambiririe gureta maundu ma credit facilities kwi arimi ningienda kuria wakora ni mawatho maria magiro kuthondekwa ni assembly na national assembly makoni arimi na kugitira arimi matuika ma kuthondekwa na ngiuragia nginya county yetu yambiririe kuthi kibao na baumbere gusariria arimi yetu nafasi nondu ya kwendia thoko nondu ni mbisito na ministry ya trade thino wa county na tuna ministry ya agriculture no inyitanire na makathi na baumbere nigetha tukora ni twatethia arimi yetu a Embu. Sawa, thank you so much. Ngevoka nimegwa na kora matinegwa ni magukinyirwa. Harrison Njero arauga milk farmers are in agony. Selling price has gone down from 50 shillings to 45 per liter. Animal feeds are too high. Arauria kana kwina remedy ya Embu Daily Farmer. Tukibarikia. Na neoma arimi maina mathina mengi muno area indo ni irathie nthi na ule ningienda kwira Mr Harrison ni gukorwa area iri na indo ciigana na niyo ciria ciagirwo gusetwa kindu kia mbere ni gutakora kwina structure area iri guragwa anyhow koguo twagirwo kuthondeka structure cia area kuguna vara turarikiriria va plan urimi wa Kenya ni mutiganirie uguo muno ta ina structures wikarite uguo ni everybody for himself God for us koguo riu tukathondeka structure no riku kugura minimum reforms no ministry no igiri ni icio tu ikuthondeka wira ucio murimi yewenga na murimi wa wenga na ngithondekera yes
Wow, sawa sawa, thank you muno, thank you sana ni kwa gutwariria kwariria muthikiriria nevoka ni magia na ugi kabisa na ni mamenya maundu matare sitaru ni siku ya ndo matura mauga thirikari no kwera kama thivitari na ndirandika ruti wira uri ndo amenya thirikari kwevesa kwa mbeca cia development na mawatho te macenji mako mavesa nya mbeca cia kuongerera ruti wira. Asante sana, tukasemania bari nginjumaine ngaja tukinyaniria na mbere na ndireti cia ukuria wotonga wa bururi. Asante. Na ale mangenda kumburia kiuria no avule vale Achievers College na 0714 410 151 0714 410 151 na makiuga kosi ile mangenda gwika wakora no urenda gwikaga kosi. Yes, sawa sawa, kana kivugo mugwanja imwe inya imwe noti imwe ithano imwe. Yes, nimeelewa. Uri tanyita wega no kumandikira ka message ngina muva namba. Asante sana. Asante. Orothire taika tetu orothire kaitha negwire togate ne orothire taika dukino ndugutia ngari sawa save journey. Asante sana kwa no tuko murathime. Thank you so much. Tugiete mwe kwa muthikiriria methari yetu ya muhoro.